Hallo, fáilte go Taigh CBeebies ALBA. Se Dimàirt a hanna Hanna litreachadh acama seo san Dimàirt litreachadh. Ach, chan net nár du cheart. Sélinn cúteach mí. Ha Dimàirt táiseach leis an litreachadh agus an uairsin an litreachadh I. Ha sin ceart. Agus seall han litreachadh I acama seo. Nisht ha sin cáid san an litreachadh Seo, Sel de tíine strai fate. Agus an uairsin eile. Seo eile. Agus is strai nach é. Seo Agus is an críoch a chuid an fachgal an litreachadh. Dimàirt. Fate Dimàirt.